Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Syedalun Memandung sehat bila Allah. Semoga Syedalun Memandung bersihat bila Allah. Jadi perkara penano, perkara masa, perkara tes masa corona dikena tes penan kayak pegah Aceh pun zon merah. Pit memang kurang aja sonan yang PLT Kijang Innova Haram Jedah palih laknatilahnya memang getat tegad. Na sayang ketubuh ne kecedera ne. Jadi menyoka dipegatnya nada perkara-perkara tes masa virus corona nya lawan cedera tuah tindas. Lawan nyan ka dipcok tindakan atuh urung roh hana cara le yang PKI nyan ka dibedoh. PKI Haram Jedah nyan ka dibedoh. Menancit wakil Gubernur Aceh yang sonan Haram Jedah yang Kijang Innova Haram Jedah palih yang jadi seram tuah baik sampo bangsa Aceh ikut-ikutan yang hana kenong rohjet ke kenong itu yang politik awaknya yang PKI palih yang karena di Aceh yang termasuk anu bajing yang Haram Jedah PKI Haram Jedah ya Kijang Innova yang PKI ji yang seram tuah yang letak pejuh pengnya menanti doktor menyona yak pegapot madi dia tes ya cek je yo jak let mai kedih nulet kedih seram tuah bek sampo dia ba penyakit Aceh bah letak ka kejadian yang hana-hana dipenali doktor yang memedumnya olah PKI seram tuah Yunan sayang kesederaan kekeluargaan Bandung duk sepakat bangsa Aceh Bandung yu jak let mai gede Aceh nyan hana corona di Aceh nyan bapi dia pegah zon merahnya je yu apap mai gede Haram Jedah PKI palihan. Jadi kepada Syedalun gasal memang lun pegah ba memang gasal lun lawan urung zalim hana masa ada pegah ba kelembutan. Jadi kepada Syedalun Sigotre Abu Syik pesampo nelawan awaknya Bandung nelawan benar semangat urung do ni berkompak urung do ni baik rugo bangsa Aceh nyo pegah do bijeh pahlawan bijeh nyo bijeh je baik penakut katanya menyodro tu tepu do tu bangsa Aceh lawan kezaliman ceram tuah yang pu yang kalih dipebut le Haram Jedah Kijang Innova nyan PLT yu tarik nyan kasus yang hana-hana yan tuduhan yang hana-hana kena jak tes masa nyan corona COVID-19 yu jak pap ma yu tes maji hinda tuji yu tes mentong bangsa Aceh urung yang sehat hana virus corona yang pertama virus corona nyan nak ke Cina kon bangsa Aceh urung sehat baik ya pegah ma ke bangsa PLT Haram Jedah ke bangsa Aceh. Jadi kepada Syedalun nyan kajit ne bedoh PKI bermakna nyan ka dibedoh awaknya PKI. Jadi ne bedoh urung dron seram tuah. Awaknya hana cara untuk dibasmi umat Islam. Hana cara nyan ke dengan cara jak tes nyan pada haikat nyan dikena jak boh ubat-ubat yang kongkon penyakit yang kongkonnya. Yang tak ti politik yang tak tes nyan cok sipak lampa gede. Lead doktor so yang menyuna kem merata sagot tet kem madak dibedoh polisi bedoh urung drone sit Syedalun bedoh urung drone berkompak bangsa Aceh lun bergagah bangsa Aceh lun bertegas bangsa Aceh lun atas kebenaran baik yo menyoyo atas kebenaran atas but kebatilan han kerja cegah so mentang baik nang mudip atas bumi Allah nyo demi kurung drone seram tuah baik sampo dituduh yang kengkon bangsa Aceh hana yang positif corona ada dipegah mama ayah yut hana nyo yang pulai Abu Syik sampo terima kasih wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.